Prije nego što počnem sa kritikom, jedan disclaimer. Mislim da je jako bitno naglasiti da su mišljenja i ukusi kao flatulencije ili ti prdeži. Svako pušta svoje, ali niko ne želi da miriše tuđe. Ovdje smo da bismo otvorili malo ispusne ventile, jer čuvati gasove nije naravno nikako dobro pozdravlje. Što znači da ovaj video shvatite kao jedan veliki tačnije moj, s kojim možete da se složite, a i ne morate. Mislim da je očigledno da je ovo jedan satiričan i komičan video u kojem ne želim uvrijediti ničiji ukus. Mislim, ali ovo vam govori neko ko je samo 2 mjeseca nakon prošlogodišnjeg trend killer videa išla da kupi sebi jedan rukav rolku ili rolku rukav. I jedini razlog zašto to nisam na kraju radila je što nije bilo moje veličine. Sličan slučaj je bio i sa Gucci naočalama, samo razlika u tome je što je naravno bilo veličine, ali nije bilo para za takav oblik umjetnosti. Hello amigos, ja sam Nela, dobrodošli na moj istoimeni kanal. Svi znate da sam ja jedna jako zen, chill osoba. Happy life, pozitivna vibra, zakon privlačenja, elektromagnetni omotači i tako te fizičke stvari. No jednu u godini na ovom kanalu dam zapravo malome gremlinu hejtečiću da iziđe iz mene, iskritikuje sve trendove mode i sve ono što mi je zasmetalo u prethodnoj godini i što se, da se mene pita, ne bi trebalo ponoviti u ovoj 2022. godini. Da, 2022. Što se desilo? Ne znam. Niko ne zna, mislim, barem ja još uvijek procesiram tu informaciju. Po mene je još mart 2020. I sjedim na seči i onako sva u šoku gledam vijesti, tako par puta trepim i 2 godine stariji. What? 2 godine. Ja definitivno mislim da bi bilo pošteno da se svima nama koji smo izgubili 4-5 godina u ratu i sada 2-3 pa najvjerojatnije i 4 godine u pandemiji, da nam se te godine uopšte ne računaju. Ako ćemo konkretno, zahtijevam da nam se datum rođenja naprije za 10 godina, jer to ti manje više dođe ko 1 decenija i hajde godina gore dole, nećemo se sada kusurati. To su godine koje su nam prošle ni u čemu. Jedino u čemu smo obilovali u oba perioda jeste u budalama. Toliko da meni još uvijek nije jasno zašto uporno izučavamo artificijalnu inteligenciju kada postoji toliko ljudi kojima je potrebna pomoć. No, u ovome videu neću kritikovati pojedinci, jer većina nisu da se priča o njima, nego da se direktno ubiju. Kao što je, na primjer, moj slučaj. No, kako ne želim da mi ti ostane siroće, tako da se učim samo kontrolu. Jel me pratite? Trendovi i mode su uvijek odraz društva i vremena, crtica konteksta u kojem živimo. 2021. je bila jedna jako jadna godina. Jako jadna godina. Da je bilo ljudsko biće, vjerovatno bi živjela negdje na nekoj ulici u Bronxu, najvjerovatnije se špricala i naravno prosila. Ukoliko ste zaboravili, to je bila jedna od 7 najtoplijih godina ikad zapamćenih u kojoj se desile stvari za koje smo mislili da se nikada ne mogu desiti. Kao na primjer masovna vakcinacija, blokiranje Suetskog kanala, zauzimanje Afganistana od strane talibanaca, aktiviranje vulkana Kuvrevjeha, uvođenje covid pasoša, pad Facebooka, Whatsappa, Instagrama, sve isto vrijeme. Naravno, ne možemo zaboraviti ni odlazak Merkelove, intervju od Harry i Meghan, zatim način na koji je Španija izgubila u finalu Evropskog prvenstva od strane Italije. No tu nije kraj. Pored svega ovoga izišao je i Toma i što je još čudnije, izišla i piratska verzija Tome. Mislim, uprkos svim mjerama, prijetnjama i tužbama. Mislim, ako ćemo iskreno, kad može Matrix, zašto ne bi Toma? Dobro, ovo možda nije politički korektno, ali... Ali,
to nije ono najgore što se desilo u 2021. godine. Najgore od svega što se desilo u 2021. godini jeste odlazak Mesija iz Barse. No, uprkos svim tim zastrašujućim šokantnim događajima koji su vjerovatno ostavili neke velike traume u nama kojih nismo ni svjesni. Što se tiče mode, moram priznati da i nije bilo nekih većih gafova. Evo da mi je neko prije 5 mjeseci pitao da li mi se sviđa Kantu šešir, ja bi najvjerojatnije odgovorila da bih najradije spala i njega i onoga koga nosi. Ako ne znate o kojoj vrsti šešira je riječ, to je onaj tipični pecarski šešir koji ste vjerovatno prošloga ljeta vidjeli na svim vama najdržim influencerkama. No, došla je zima i ako ovo nije dovoljan razlog da me ne uzimate za ozbiljno, onda stvarno ne znam šta je. Trendovi i mode dođu i prođu. I hvala Bogu pa je tako, jer neke stvari se definitivno nisu napravile da bi trajale zauvijek, kao na primjer korona. Ili da bi se nosili u svako godišnje doba. Idealan primjer za ovo su pantale do gležnja. Zimi! Nemojte me pogrešno shvatiti, ja volim pantale do gležnja. Nemam ništa protiv pantala do gležnja, što više imam ih nekoliko u svom ormaru. Ali ne znam koja je poenta nositi zimi na minusu. Zašto iko želi da se smrzaje? Porque, koja je svrha staviti makrošal oko vrata, da ne kažem deku, ako su ti noge gole? Je li mi neko može objasniti zašto je čovjek toliki mazohista? Nismo ni svjesni koju glupost činimo sve dok ne dobijemo hroničnu recitativnu upal mokračnih kanala. Mislim, kao da nas majka od malena nije učila da od nogu sve ide. Od nogu sve ide! Ja kad vidim nekoga takvog, čisto mi dođe da ga zaustavim, da mu kažem, gle, ne komenti da nosiš duge gače, mislim, da bi mogao, jel? Ali barem neke duže pantale ili neke dublje cipele, mislim, i tako su nam bolnice pune da zadnje što im treba je budala kao ti. Nije da te vrijeđam, nego te samo onako ukratko opisujem. Jedan od najgorih trendova koji je ikada postojao i nešto što mi nikada neće biti jasno why su viralni videi laički rečeno, videi u kojima se istiskaju krištići. Na društvenim mrežama postoji mnoštvo videa na kojima ljudi istiskaju od mitesera, aknica pa do velikih bubuljica. Ako te je ovo kao mene već dovoljno zgrozno, onda jedino što možeš da uradiš jeste da moliš Boga da te algoritam Marka Zuckerberga ne odvede na jedan od ovakvih videa, jer iz dana u dan sve više i više onih koji uživaju gledajući kako se istišću zatvorene pore, što više ima onih koji su jednostavno opsjednuti ovakvim sadržajima. Što više, situacija je toliko skalirala da je čak i nauka dala naziv toj obsesiji. Forunkulofilija. Koje je tvoje mišljenje na ovu temu? Hajde ostavim dole u komentarima da li se tebe ovo gadi kao i meni ili si jedan od forunkulofiličara. Jedan od trendova pred kojim sigurno nikada neću kleknuti jeste trend 3D noktiju. Iskreno, ja nisam neko ko voli pretjerano duge nokte i sumnjam da ste me ikada vidjeli s dugim noktima ovdje na kanalu. Kada je riječ o noktima, volim prirodan oblik i neku umjerenu dužinu. Znači, ako ćemo iskreno, ja sam toliko konzervativna po pitanju noktiju da je meni čak i onaj stileto oblik, znači zato onaj kanđasti. Uprkos tome što stileto oblik i nije moj cup of tea, recimo mogla bih progledati kroz prste i nikad bolje rečeno nečemu kao ovo, ali nikako nečemu kao ovo.
Haj ti meni objasni. Kako? Nikada mi neće biti jasno zašto iko želi da bude Edward Makazoruki. I što je najgore, to nije najgore u nail artu. No. Možda niste primijetili, ali cure stavljaju lančiće na nokte. Lančiće! Činjenica koja me tjera da mislim da ili su prebogate i ne rade ništa čitav dan, ili svi ti rekviziti i artefakti neće trajati ni 5 minuta. A da ne govorimo o činjenici da se mogu zakačiti ili izgubiti na jako delikatnim mjestima. Biserčići, cvjetići, perlice, dijamantići, kamenčići, puzle, grah. Grah stavljaju u nokte. Grah. Nije čudo što pola svijeta gladuje kad ova druga polovina krije grah u noktima. Zavisno jedeš pasulj, padne ti nokat u tanjir i ne možeš da ga nađeš. Halo! Ostalo ti je malo kukuruza, stavi ga na nokte. Metar ti je predugačak, ubaci ga u nokte. Kako ikome mogu biti atraktivni nokti na kojima je pizza, na kojima su jaja, na kojima je avokado, na kojima je sir, na kojima je tetris, toalet papir, nokti koji su kao gliste, na kojima su zubi, dlake, what the... No. Kad smo već kod dlaka, jel mi neko može reći za koje godišnje doba je namijenjeno ovo da se nosi? Za ljeto ili za zimu? Kad se ovo može nositi? Sandale ko sandale, rekla bih ljeti, ali onda stavi ovo umjetno krzno koje niko ne bi volio da nosi na 40 stepeni. To je materijal koji se uglavnom koristi za zimsku odjeću i obuću, ali kako bismo mogli nositi ove sandale zimi? Mislim, na bosu nogu sigurno ne. Ali isto tako se ne može nositi ni sa štramplama jer ima razdvojene prstiće. Tako da... Čemu to? Mislim, dobro, možda bi se mogle nositi par dana na proljeće i ljeto, ali zato postoji puno boljih alternativa koje su i ljepše i praktičnije od ove. Što naravno nikako nije slučaj Crocs papuča. I kad misliš da se ne može dizajnirati ništa ružnije od ovoga, dođe Balenciaga. Kroz štikle ne postoji, kroz štikle ne postoji, kroz štikle ne postoji. Ne mogu mi ništa, kroz štikle ne postoji, ne mogu mi ništa, kroz štikle ne postoji, ne mogu mi ništa, kroz štikle ne postoji, ne mogu mi ništa. Balenciaga... Šta je bilo? Ko je ružio? Ti si bio jedan od najuglednijih španjolskih dizajnera visoke mode. High fashion. Šta se desilo? Osim što si umro. Ti koji si dizajnirao tako lijepe stvari, koji si oblačio najelegantnije žene na svijetu, poput Grace Kelly, Ava Gardner, Jackie Kennedy. Zar stvarno misliš da bi one nosile nešto ovako? Ti lutaš, bebo. Gdje je problem? Šta ste uradili ti Francuzi? Ja ne znam šta je bilo što se dešava, ali Balenciaga zadnjih godina radi jako čudne stvari. Jako čudne stvari. Ali toliko je mjer da ja kad sam postresena i kad sam tužna, umjesto da idem na YouTube i gledam video o mačkama, ja direktno odim na Balenciaginu online prodavnicu. Recite mi, ko bi dao 550 eura na ove gumene čizme? Ili kome treba žuta jakna visoke vidljivosti za 3000 eura? I ko bi normalan platio 1600 eura za kesu koju ti je tetka autobusom slala čokolade iz Njemačke? Balenciaga! Por favor! Sve više i više počinjem da
Vjerujem da je Balenciaga u stvari jedan socijalni eksperiment u kojem žele vidjeti koliko su ljudi spremni da se ponize kako bi pokazali drugima da imaju para. Miu! Miu! Ala, Miuć! Pozdravi, Raju! Vidite kako sam lijepa, joj, najljepša sobaca na svijetu. Hola! Tekara, Mimi! Joj, sviđa naš novi set? Jel te sviđa? Ha? Ostavljat ću po strani Balenciagu. Hajde da pričamo, moramo da pričamo. Ja znam da vi mene pratite, da me gledate, znam da većina vas ima preko 20 godina, da ne kažem 90% i mora da pričamo. Svi mi koji smo preživjeli 2000-te i koji se dobro sjećamo, moramo da se udružimo i stvorimo jedan jedinstven front. Naime, Z generacija nam želi nametnuti nešto i mi mora da ih ubijedimo da je to jako loša ideja. Trebamo, koliko je to u našoj moći, da ih vratimo na pravi put. Trebamo ih urazumjeti da su pantale niskog stuka izišle iz pakla i da nam ne žele nikakvo dobro. Jel me pratite? Naime, čini se da je univerzalnoj sili koja je zadužena za programiranje događaja bilo sasvim malo sve to što nam se dogodilo protekle 2 godine od pandemije, požara, teoretičara, zavjera i sl. Pa je rekla, wow, imam jednu fascinantnu ideju, hajde da vratimo niski struk u modu jer to je bilo baš briljantna ideja. Ono u smislu kad je Shenlong neki halagori. Vjerovali ili ne, tinejdžerke sada nose pantale niskog struka kao nešto retro. Britney Spears je za njih retro pjevačica. Retro. Pero qué pasa? ¿Qué pasado? Ostarili smo. Ja ovo stvarno govorim bez ikakve loše namjere. Ja više volim da posmatram na svijet iz udobnosti mojih pantalona dubokog struka i da vodim jedan komotan život i posmatram omladinu kako već sezone pokušavaju da rade isto, ali u pantalama čiji šlic nije ništa veći od jednog običnog marshmallova. Znači to je bilo nešto ovako. Ja vjerujem da ljudi kada govore o mudrosti koja dolazi sa godinama, da oni misle upravo na ovo. Mi koji smo prošli 2000-te i koji sada iz udobnosti našeg visokog struka i toplog doma gledamo na curce koje šetaju ulicom i konstantno podižu pantale i koji se sapliču o ovakve stvari, ne možemo, a da ne pomislimo u sebi, pa već sam ti rekla. Ovo nikako ne može da iziđe na dobro, jer stvari se trebaju sagledati iz svih uglova. Kad smo mi oronula jurska bića, kad smo mi u svoje vrijeme nosili niske strukove, u našem online svijetu je jedino postojao MySpace, Fotolog i 20. 3 stvari koje su izumrle zajedno sa dinosaurusima, a sa njima zajedno i naše slike. Što znači da ne postoji nikakav registar naših loših odluka, ali vaše će biti evidentirane do vječnosti. Ozbiljno, mene je malo strah ovoga. Ako niski struk uzme maha, to će biti gore nego korona. Jer gledaj, za koronu ja mogu staviti masku, ali za oči ne postoji nikakva maska. I ja stvarno nemam nikakvu potrebu da gledam neke stvari. I kada kažem neke stvari, onda mislim isključivo na... Molim vas, svi vi koji me gledate i koji znate kako su 2000-te bile okrutne po naš ugled, ja vam šaljem samo jednu poruku. Ujedinite se!